Ubak lambak mangar Presiden juga KSU ulah terteng ya kasokar India ke bah haduk mentah kampat khaliap setia ya ke lenong manti uranium napok Meghalaya. Ubak lambak ulah ong bah kisnam ke baladab ke ladon ke riwele ko mubak hopping stone lingdo bala khlatno wat ime spilti lingdo langren ibron kabriu kampat pat nang mat puleru ilaile persya ya ke jingti uranium. Ulong lu badang hindi kisnam ke baladab ladon so weipat unong mikmat ba ubak adan boseomot ubala yang teng nak dapat persyak ya kajing ti uranium. Ulong ka KSU berkipat ba manta kipet na pinang kiliki nro pongot ke menai. Manu ki banut menyang le persyak ya kajing temu ti uranium. Ulong ru ba kam syong kajing nang kajing start ni ka syong ha kam mensim. Kajing ya kajaj benri banyang menyada ya kajing temu ke bawan ra ya kajing jot kajing pra ba kajing du jaj jo kajaj benri adalah ailat mati uranium na kithan ki ba dan ha katai ka jaka po South West Khasil District. Keren menen tolong ba kami di sini ngi ka jing dor ba an ke parlimen dan ke mat ke kenta coba jeng ya keli gidan tapi menteri yang sekarang ni cuba ba syai ke kemat mila dawana ke pos por wang leban kliap no ke kuano dan dai isotu syai bekas sekarang dia kam semla sabjar ni ke kam lapau tengkren tak kidang persang penuh ya kebakan ya cekmat banyu banti dunia melaku kecelakaan cumi. Bani kemat kami syuk keberang sedang mentah handai kelayat tapi pau teli kisnam. Kami mempersak kongdu kuar yang mai pingstu longdo iterajakan ada kong seperti mat kue deki samla kenhun nang thi nak ka hima langren nang thi yang mempersak nak kam bat kendiat senam ru ngi ba wat nak kaliang wei nong thawaan barem juga sekarjala bade yang tin pun krem lah yang persya adu bandit jadu budak kita ba ada nelar saya mai rangkat berkinong thoko kubor ban warna kajing sai ba jing sya sakajat indre ti kaseng hi kumbakalong ngi soktu abang yang persya ni isu ni ngi soktu ya kenduk ya sepun pak jing kajing kalong ba bulsin ka sarkar dia lamba KCN ka persyang ban paria kajat indre ujung ngan pen kemau kata kalong ho arjar nyo rupi arjan riu arjan nyo bi kimi kiwi pat kon sang bala pan kersan banti yo ni seteng teng ka jedon ka jing teng khu pram ni kadau ka komlong koman ngi ba ka ni ka mat i kam samla long kum tu kumbala peja andai ngi ba sedang makasoi na po apo tika nongrem makasahi jong ka KSU kolong badalong sak nuru ngi bi yong MTM horket hodang horket hodang nginam la banyak pin jelah kanong rem ngi pada dai ngi ban haban nya bang bang taki luhu ki bakham serkai nek taki kam ki bang hap yu ka sniu jong jing yap kata kalong ba nginam kela lo jong nong rem ban persyak tik yo ni ti ka syong ha ka sarkar jalaru ahan perkhat bat ngah ku mengalbu jing keli ru ba na preng ki hinru pungut mentah ki bade ki nong thoan kat ngut benut ban mi syap mandan ban ong em sepang yo ra mangah keren ya kata ngang ibun sin ki persang ya ke ban ong ba keren kelany bat kim syair ta kanong rem ki bala mi syakmat tu ko ban persak ki citi ni tengem tep ki ba mantah ki longkum di hendai la kita ki ba dan mamatar ki keren kelany ni compare ke melai la ki su ban yang mawai ru dai em sepang ti nyem kuak banyak pen ku makran aku bat kuak kentu sepang perlu posnam ba ngem dai bangop kan di kejingriam ngem dai basngap kejing pensyak konstru bakala ngem dai ban pej ya kaspa beklur kat ba kan dai kejing jem kejat benda penting ban sowan di kum kanong rem bagi yang teriang kata kom halu bakot ngene dek banyak skam kata kanong syak bi pat kiri yang pertai buat kiri belakang start belakang sai bala kam long cispak kam na cispak snem media ka hari India hande bun kita sedang ban kan kedap no ini bicara jiti kentan dunia blok ini pom pengi keren development hab don kam da kibai pat development bom kata ka kya bom kata ngai maria te laban chupan julor ban klonglot ikta kabi ba unong tau bu khnang spo trai ma utip ka de basnim ikat klong kan penjulor kita ngasoba kalau ke ba ngimla karena markum kolong hi ga jengti urniam hi kam ong bati mentala sain yak no ure
mereka bi juga kene di hajar senam. Jadi kebasopsi teng long buat kiberi gua kam sai kam nang kam start do. Kimarla ya kata kacing sisa. Jadi lo kata nol baki suka yang rembak baik lah. Kakentu iparok senam ngimdai banyak penyu kata kanong rem keba long ban kacing tem jal kasih. Mak kacing pang kibakla saja. Kacing ap teram kacing saja. Ladang alat bantik yo. Hi kum ka pi mata kum tu kaplan di ong thi ko di masjid lain te ka dei. Lai shu tang bantik la don ka don tu kaplan do tu sepang kini kuliah. Temudur saya kan pet tu ki padok pas nang nanti. Sino man lek bo. Ti kani ka bentak manghap asutu nomor ba. Kumbak di kongsuti la kan tak is tak spaklon. Ai bagi padok pas nang asutu. La dai ini long kami. Dengi kerana lei ong ba empat dei ta bala nang la start ban jerong kedan puli kumbolo piwe hindai. Ijrong ka jingi ijengai ba ka bos asutu lumayan. Jaka kong seperti godon di dunia kidon kiwi be ki palo osnan ko di tera jaka. Hik hot isu tu kendo siap ko di kendo sina. Nang perkhat kata. Kap kimon ki tera ki. Ngi perkhat je kacing yar jom ta ka bi pada kamdai kata tang ki tera jaka. Kata ye babun balang ba ki ni funksyon jom jat ki. Deh lo kata pentak long da de jaka dinu maknang hap asu tu ba. Em sepang kajing long jeman kum kolong kum ka khamtam kolong ka sokar dia le kari tengan hata kerteng bolong national security kajing kam ka national security je sekarang ta ka defend sekarang ti kajing kam je sekarang dia kajing mentoy jong ka ans perlong lang kenyapat yangi trade buluk jeb julum so kolong apa tidak ke sokar ka perkhat ka kenyangi kum ta kolong ba kam kenyangi kum bare la nyungi kum mana nginam la nam ta kacing don kam sekarang dia ta security jong sekarang dia ni hap long kenyaman kadem sutu sokar kam nam la thom ko bor ikapor ko sapatai kemene bi ong lada ka thom ko bor min kle di dulere la bon batai hi ka duler ko long bingi kran ni kata hi ngi kran spang duler kacing penyasno ke India ega jaman jungi ko dari India hakano ko kam सरकार के भांग की ब्यूरोक्रेट्स के तब खमा है रहता तेहलो का बता ई का पोर तम तई हबने करन के टुल बरा का क्वा बन थम को बोर लेकिन भाष दन ने सरकार ने kan declare छुआ बगा जजमेंट रे न्यू तरफ का दे कम हापसु हता कॉन्स्टिट्यूशन का दी सब kan थम को बोर kon से पे ई बंजिया don kam jingi banda ike school ki nong kala kade kamaram juki ki ke representative namta wabon bolang ber khat dong Kajai menteri buat kam tam di kilai perungut jadi perlu posnan belok ke legislator. Napsa ambatai mengi tu teng belok ngaji lerai. Kadang sebut saja kali. Kesong ti. Kenjit ike. Kenjit ya pateng ke bansuan ni kenjit ya benda nak pateng mentah. Kesong perkat pada ni kecok.